Hey, fumani bafana ngenkunzi, fumani bafana ngenkunzi, fumani bafana ngujikelele, fumani bafana ngujikelele. Noma ungaphika, fumani bafana ngenkunzi, fumani bafana ngujikelele, fumani bafana ngujikelele. Kusho mina uTLB umenzi wezinto zenzeke. Anongelandaba nalutho sesiba sengimncane la ku-social media ku-YouTube channel yami ubuhle bethongo TV, kodwa-ke izinto ey'ncane nje ezingibambile ezinye zazo izinto eziyayibona ngathi ku-social media sengiyawudembesela. Ngine-page laphaya Mkhulu uKhoza Dr. TLB ku-Facebook, uthi nje Mkhulu uKhoza Dr. TLB. Ama-subscribers ami la ku-YouTube channel ayangikhuphuka, and nami ngangazi ukuthi ngizoze ngifike la. Kumnandi-ke ukubekezela. Kunezinto-ke engiphathele zona. Yabona la ngathi noma niyobona kahle, khona engikuphethe la nakho. Nazi izinto engiyiphethe la, nayi imisebenzi yenu bogogo nomkhulu. Awona lana-ke kufanele ube kahle-ke nawe la. Imisebenzi lesi sigubhu nyasivala sibo. Sivala imisebenzi yalapha ekhaya. Sivalile nasi lesi sigubhu nasi siyasina nasi sigubhu lesi. Mina ngishintshashintshi, kungizwe ngikhuluma ngesigubhu kuyaba sengiveza umsebenzi wami ngelinye ilanga sengithi hayi sekubonakala kuvela isigubhu. Kunjalo madoda amakhulu, kunjalo madoda, kunjalo umhlinzi wenkomiso yanqasha amenze izinto zenzeke. Kunjalo madoda. Dr. TLB isithunzi sey'nyanga, hhayi nokuthi siyaphela la ku-social media. Isithunzi sey'nyanga siphelile, asisekho. Ngike ngidabukele thina-ke egenge encane, kuthi thina egenge encane ngoba phela mina iminyaka yami mina ngifikile ngisho ngisho 35 years. Mina nginganitshela nje ngilanga iminyaka yami ngimncane kabi mina, kodwa ngiyazenza izinto, uyabo. Kodwa isithunzi sey'nyanga la ekakhulukazi la ku-YouTube naku-Facebook siphelile. Kodwa hambani niyo-like and comment nalaphana ku-Facebook page wami, la ku-Facebook laphana lona khona-ke ubuhle bethongo, Mkhulu uKhoza Dr. TLB. Ufike nje nililakhe nilifollowe leliya page leliyana. Kunezinto ezinhle engizonibekela zona nengizonenzela zona kulona. Sebenzi yalapha ekhaya bafowethu, abantu balapha ekhaya bayazi abahamba la ekhaya. Khona into engifuna ukunitshela yona, ubunyanga awungeni ebunyangeni, usukufosa. Mina uma ungasuhambe uye eShowe ufike ubuze umuzi lapha kwesaKwaKhoza, kunesitolo esidumile eMandozi, kunesikole esidumile kwaNogobhoza. Lo muzi uphathi nendawo lawa kwaKhoza, ubuze nje ngogogo uMamthimkhulu, bayokutshela abantu ukuthi hawu uMamthimkhulu ozala usibanibani, bese besho ubaba noma besho ubaba omncane noma besho obhuti ekhaya. Ngiyaziyo ukuthi ngathatha umsebenzi obuvela ukhona ekhaya, umsebenzi kagogo ozala ubaba ngawuthatha, hayi ukuthi ngawuthatha, wanginika. That is why abantu bayaphumelela, abantu noma ungenani bayasinda. Uma inyanga kufanele kufika abantu abagulayo abasinde, noma bengasindi futhi bedlule emhlabeni. Lapho yini? Lapho inyanga. Lapho kufanele kufika abantu abafuna inhlahla, abanye bazoyithola, abanye ngeke beyithola. Umsebenzi uzokhuphuka, uzophakama umsebenzi. Kuphela nje mina uma ngikwenzele into
woza kimi muzu ukuhamba utshela abantu ukuthi ngaya kumkhulu uKhoza kodwa kaze ngiphumelele. Lokho kusuke sekubuhlathi lokho kuwena customer lami, kuwena ngixolisa ukukhuluma kanjalo. Yekani uvele nisipende nisikhulume kabi. Ngenzela abantu nazi mina impondo, lolu phondo mina nje lolu ngilivala ngeglue, uyabo. Ziningi izinto engizenzayo ngizenzela abantu, ngilungisela abantu ama-relationships abo. Umuntu othola ukuthi othandweni akumhambeli kahle emsebenzini, akumhambeli, ngiyakwazi ukuyilungisa mina leyo nto le business, ngiyakwazi ukulungisa ukuthi hayi noma ungenaso isigubhu ngiyakwazi ukwenza indlela, ngibuke ukuthi lo muntu lona uhlushwa yini, kwenzakalani ngaye, imimoya ngiyakwazi ukuyilungisa. Yebo, izinto kanjalo ngiyakwazi, ngiyinyanga ngiyasebenza, ngiyakwazi ukwenza izinto zenze okusuke Nkosi yami kungenzekanga kubona. Akibo bonke abantu abayophumelela ngokuya kuphi na. Check ama-comment ukuthi ama-comment ahamba kanje. Nina le nithatha ukuthi hawu usufikile-ke service. Yebo, kusuke sekulungile kodwa ziningi isikhathi. Umuntu udinga isikhathi, udinga isineke, udinga ukubekezela. Umuthi wamanje, ukusebenzisa umuthi esikhathini samanje akusafani nokusebenzisa umuthi esikhathini sanini na sakudala. Abantu bakudala bonke bebengasonti abantu bakudala, yabo. Bebengasonti abantu bakudala. Asisikhohlo sami bafethu, nasi isikhohlo sami, nasi isikhohlo salapha ekhaya, yabo. Sesisikhohlo kusetshenzwa khona la kusetshenzwa abantu. Abantu bakudala imithi bevuka ekuseni umuntu azi ukuthi kumele esebenzise umuthi. Noma kuthiwa kunjani, ngikhuluma ngesikhathi zokhokho, ngakhuluma nezinto ezaziwayo, mhlambe izinto ezayichelwa abantu abaziwayo, abantu ababedlala empini, abantu ababesempini. Mina nje egazini lami ngokugijima igazi likatshingwayo kwamahole wakwaKhoza, owayeyibambile empini yaseswandlana, ebambisene nomnyamane kanqingelele, yabo, ebambisene nomkhosana wakwabiyela. Mina lelo gazi mina likatshingwayo kwamahole. So ngakho ukuthi ngakho ithi mangiphahla mina kuney'mpendulo njengengaphahla zaphenduleka. Kunabantu nengakwazi ngisho emizini yabo. Yabona mina kunento eke yaphenduleka ngami. Bengibone esibonakalisweni ubaba uMkhize, ubaba uVivi uMkhize, kunento abenkulu yasekhaya yangasekhaya yeyimanga zikuyaziwa kuthiwa isemashona. Kwakubulawa abantu lapho ngendlala. Ngibona esibonakalisweni okanye ephushe ngathi ngihlangana naye, wathi hamba ungibele lo wami uthi ubuye nawo. Ngithe uma ngifike ezansi sengizowukha umuthi kwaqhamuka umama uNomagugu wakwasimelane, lona ophethe kakhulu othi uma ngabe ekhuluma etheke sitheleleze umlalela lo muntu into okuthiwa unomkhubulwane uyazi injengoba ezazi ingilosi kaNomkhubulwane, ihlozi nithole kaNomkhubulwane, umoya kaNomkhubulwane unawo lo wamama lowana, unawo uphethe. Yazi athi uma ngihlangana naye wathi hawu uzokha nomuthi lo uthi omkhize lapha phezulu. Ngathi mina yebo ngizokha wona. Wathi hayi sisala lapha phezulu sawuxoxa udaba lwakho noVivo Mkhize. Angabe ngiye ngizwe nje khuluma ngomlambo omunye nani futhi sengimlandela kakhulu manje mina ubaba uVivo Mkhize nomama lo sengiyaye ngimcheck ukuthi umuntu ophila empilweni. Ngathi ngaphahla ngathi ngicela laba bantu engibabona esibonakalisweni beyiphendula inkulumo yami, beyisho ukuthi ifele kuphi, bayikhuluma, babuya bazongitshela bathi hayi wena lungisa la nalana la. Ngabona mina abantu mina abaphethe ubuholi kanje befika kumina bezofuna ukuthi ngibelaphe. Bantu mina bafika bathi hayi siyakubona, siyazi ukuthi wena uzosilapha, uzosisiza. Yabo, abantu ngabaphakamisa abantu ngangitshela mina nabantu engathi uma ngitshela ukuthi lo uma ukhuluma ngenkosi ethile yakuphi uyiphethe kanje ngesandla, bahamba la. Angiqhenyi ngalokho, angigqaji ngalokho, yingoba ihlozi lami ngiyalikhulumisa, ihlozi lomuntu ngiyalikhulumisa. Efuka umuntu ehlale ngezinqa ethi umuntu omkhulu ngiyakufonela njengamanje u2:30 kade ngikhupha lokhu nalokhu, ngithi libhale phansi lelo phupho lelo, ufuke nalo ukukhumbula ungalikhohlwa.
mina uzozizo zenzeka i-TLB esihlazethu umfana omncane ozenzela empangeni engwelezana lapho engizenze khona ngiyabalekelela-ke abantu nezinto ey'ningi ezahlukahlukene njengoba ngike ngakuchaza nabantu abahlushwa imimoya kuney'ngane okungafundeki kuzona kuney'ngane okungenzeka ilutho kuzo kunabantu abangayitholi imisebenzi kunabantu abaziyinyanga ubunyanga babo kuthule kuthe akaphuphi ngisho iphupho. Hey madoda, madoda lapha engabe kwakhona kuyashisa la engahlala la isikhundla engasithatha ubukhosi engabuthatha ngoba unyanga ngoba njengoba ngiyinyanga nje khohlwa ukuthi ngiyinkosi kabani ngiyinkosi kodwa mina ngoba la kusemakhosini la engikhuluma khona njengabe kusho ukuthi inkosi ubani ibamba bukhosi mina ngiyakwazi ukwenzela abantu izinto bebuya abantu beze kumina bethaya Mkhulu besebenza ufuna ikhundla sikulungisele ufuna ukuphakama uze la sikutshela ukuthi nayi bese kanje awufike nento nje abantu la ekhaya baphatha izimvu umuntu efikela ekhaya ephethe imvu ngimsebenze ngemvu mina umuntu ngimsebenze ngemvu mina into yakhe ithi ba ibhamuka into yakhe ethi umuntu engathi uvela waguguleni into ngetheli kwathi bisuyi-TLB ugugula yonke into abantu basetshenziswa la ekhaya ngezimvu lapha ekhaya ngithi phathe imvu uma sekunje siyokusebenza sesijinjula leyo sesikubiza ngenjula leyo nto leyo into ekuyikhuluma isinoma ikanjani yabo into ngeke ukuthi hayi emvini ngenza kanje nalokhu mina manje ngifuna lento yokuthi kuthiwe hayi senza kancane it's a secret kulapha it's a secret kulapha it's a secret kuyimfihlo kwelapha kunento ngeke uyitshele noma ubani ukuthi kwenziwa kanje okuyifa wazi wathi omunye pho yini singazenzele lezi wathi kusho ukuthi ngeke nisangena nisinikeze imali nisinikeze isimpa nisinikeze imbuzi nisinikeze inkomo sikwazi ukuphila ukuthi ngeke nisangena base sanyezenzeleni lenziwa kanje it's only me engizaziyo mina ukuthi bengiye enyangeni mina ngaya kwenye inyanga la ibizinze lapha emadlangane esikhawula umkhulu umthetho ubuya abantu bebemuzwa kwiKhora FM around nje la ezulu ngazi noma la eKingcwetshwa bebemuzwa kwiKhora FM likudeke iduku lami kade ngifaka ugwayi wamakhala ngiyongixolela kade ngibhema khuluma nabadala lalela injutha buchopho ngoba ugwayi wamadala uyavula umqondo khuluma ngenkosi udingiswayo mina okwathi uma ngabe kufika ilembe leqamanya amalembe ngokukhalipha alibhulanga thwala bhema thwala qongothi idosha lantongela labhema ugwayi wamakhala thwala igama elilodwa lathi kuwena ngizokuqamba igama namhlanje lithi uSigidi yabo saze mlando mina ngiyona inyanga nje ukuthiwa hayi inyanga lena inyanga nje vele hayi uyinyanga akekho umuntu wakini waba inyanga wavele wangena nje othenga isikhwama othenga imithi yikho libhubha kanje izwe yikho inyanga zilibhubhisa kanje izwe yikho inyanga angizosho phela mina nendaba mina hayi TLB ngekwenze lutho TLB TLB hayi TLB kude kakhulu TLB kude kakhulu qonde TLB nawo alomncane lo wanikeza umsebenzi mina nginesandla la nginophawu la nababenze bengihleke ngisakhula lethi uma wakhona uvele kushaye njalo lento wabe uphawu ndimanje ngike yaluma say something la nginophawu mina la engakutshela lona ukuthi mina hamba ubuke ama-firstborn amakhosi ukuthi akanayo lento enginayo mina la emhlane la emhlane hamba ubuka ama-firstborn amakhosi ukuthi awanayo ngizokutshela ukuthi mina hamba ubuke noma yiphi bese ngizokubukisa lento la kumina la emhlane la ukuthi anginayo bese uyasho ukuthi yazi lento ngiyibone kubani ngiyibone enganeni yenkosi ubani inayo nami nginayo leyo nto la emhlane wami la
ingakho ngikwenzela ukuthi ngakho ngenandaba nje mangihamba kube kusho khona sekufika isikhathi zakhala ngizazokhala ngizazogaya ukuthi ngiyawugayile ngiyawugaya ngizazogaya kuningi enyangeni mina engingakwazi engihamba nokufunda ngijazini ethile yenziwa kanjani ngithole lo nto ngiyena ngiyigaye ngiyinikeza abantu yabo hayi ukuthi ngigaye ngizenzele mina lona ngiyamfihla uma ngithanda ngizombone fihle kanje uma ngithanda ukuthi hambe kobala nje sakuhloba mune business uyasebenza lo uma ngabe abantu bengakuphathi kahle uyasebenza lo yabo izinto lezi ezifunakalayo umuntu ukulapha kwamanje akufani nokulapha kwasekuqaleni akufani kunomehluko omkhulu yabo bangakuqala ukubona lenyanga le umfana kaMamkwanyana ngiletha ngikhulelela indaba ezasongoye mina angifihli mina very transparent ngiyatholakala-ke ngey'nsuku osuke ungidinga kangazo ngiyasebenza nguthisha lapho engifundisa khona ngelinye ilanga ningaxakeki uma nizothi sengitholakala kwindawo ngenxa yokuthi phela ama-promotions ayaphuma tipulathini iyaphuma si-apply mhlawumbe sithola mhlawumbe siyophasa mhlawumbe ngiyiphasi sengiyasishintsha isikole uma ngiphase i-interview sengiyahletha ngizosebenza kanjani uyabo nami phela ngikwazi ukuthi ngizothi hhayi ngisebenzela la kanti kwenye indawo sefanele manje ngishintshe ngisebenzele khona bese uyabona ukuthi lo muntu usesebenzela la kwesinye isikole manje mhlawumbe usukile kwesinye isikole kungenzeka noma yini as time goes on experience grows ngiyakhula ngigeni experience ebuthisheni nasebunyangeni yabo uqala ukungibona yona inyanga le mfana omncane angifisi ukufika kuleli zinga ngoba elinye izinga ukwafika kulona uba nezinye izinto eziningi ngifuna ukuthi nje ngirathi nginje subscribe ucomment nje kahle ungabi ucomment noma ngabe kuyiphi YouTube channel yenyanga noma inyanga uyibona kuphi musana ucomment awuhlale phansi ngenyanga uhlale phansi njengoba nanihlalile ekuqaleni nanyanga uhlale u5 hours nomuntu oze kumina uhlale nje u5 hours uphele yabo so subscribe lapho yonke izinto vele abantu abona lobunyanga yizona nazi inyanga futhi ezindala yizona ezinye inyanga ezindala ezophethe kanje i-social media yizona ezinyanga ezindala ezophethe kanje u-social media esingene nathi ku-social media ngoba sibukela kuzo kodwa manje i-social media izona futhi ezidestroya i-social media izona ezidestroya izona eziqeda isithunzi sezinyanga phela inyama nje ngokunyanga kuba sengathi umnyanga it's a business kanti umnyanga ukusizwa abantu besizakale yebo phela imali siyayithola nami imali ngiyayithola ngokwelapha ngangeke ngingenele ukulamba la ngangeke ngithi sengiphelelwe yiyo yonke into uma ngihamba ngithi ngibone sisibonakaliso noma ngiyohlola kushengane nophuphe lokhu nalokhu usibani ufuna ukukunikeza lokhu wayengeke ezongifaka ekuhluphekeni futhi kuyaphela-ke siyaphela kancane isithunzi sezinyanga-ke futhi sesiphelile kahle siphelile kodwa-ke ayikho into esiyoyenza siyoncenga okungenani singamane sicashe sivele ngaleyo nkathi ku-social media Facebook page wami Mkhulu uKhoza Dr. TLB cellphone number yami 078282794 ngitholakala KZN kuphela empangeni lapho ngitholakala khona kuphela eNgwelezana eMbali village ngiyasebenza nguthisha ngifonela mina ngiyakwazi ukuthi ngivele kuwe uma ngikusebenza ngivele kuwe ngikulekelele ngicela ngikulekelele kangayo nesikhathi esuke sivumelene ngaso ngiyathokoza ke bogogo nomkhulu